Salama melambi lako kita solanasang, maden ki sitamu marampa ulendui pas sembayangan sia pak nandungan lanti allo melambi. Lante allo Senin tanggal 22 bulan Februari tahun 2020 misa. Kadana puang lata pasaka lamai Efesus pasal 2 ayat misa salako 10. Uluan na paanandungan agan tuo baaru. Dolo de mimintu na tamas sambayang. O ambe puang lan suruga. Rampokan meng katutun jolomi lan Allah iya tema kure subanga menimang pole paraya. Bela nami pak kamasian nomokan te Allah baaru kini laum patarro te katuan. Namintu na to laki parandangan ni ulandui kadammi. Pasake kan opuang na yate kadammi tu laki rangi. Lamen nala inan lan penangki. Kiang karani temi katuan situru pa aporayammi. Kipogau marampa iti diona kadammi. Napo bangun ni kapatonganan kitontong umpudi siyong pakalabi komi. Makada-kada mo komi puang. Sadiakanlah umperangi kadami lan puang ki puang Yesu kiram pemasambaya. Amin. Efesus pasal 2 ayat bisa saya lakosang pulo. Kuasanna puang matua payan lan kameng katobaranna to kapere. Kamu duka dolona matemo belan na mintu gau kadaki sia kasalami. Tumi pugau dolona situru aluk ti parantaan na telino. Situru kuasanna topa dao maswanggana. Ya moratu pena marasan pamengkarang lan penan na tumay piabattu. Lan bilangan tutau ia tomai kita duka solanasang te dolona mang kamiki unturu kamay luan na pa kaleanta. Anta pogau i tu pa porayan pa kalean sialalan inanta siaten moki agan pia naongan ni kasengkean susi tu tosega. Apa puang matua tu sumpuh mamase tu belan nakapua pak kaboro na nakamasyanki. Tonta mate dio nakasalan napatua miki sola Kristus. Anna tete dio pak kamasean mini di pamakariman. Sialan Kristus Yesu nani mangka pamalimbangon ki sola siya napanno ko ki sola dao bamba suruga. Kumuaan na paapikitanan nila ko kaleta lan te atto lasay tu kakapuan na paakamasian na tang dilambi na. Dio na kamasokanan na lako kaleta lan Kristus Yesu. Belan na tete dio kamaturu-turuan iya moto amme di karimani dio na kapatongana. Anayatu yan na to tangya tuo dio may kalemi sangadin na pa kamasian na puang matua. Siya tangya tuo dio penggauran kumua dana den misa tau usatuan kalena. Bela na kita te panampanaki na pada diang kilan Kristus Yesu laum pogau kameloan. Tuna parandan dolomo puang matua kumua antah makakari tutui tumintu na to. Amin. Agan tuo baru, tipe hidup baru. Siulu pak kaborok na puang. Biasa na pokada to mangura na kuah, senga moya lino, lendu mo allomi tu todolo dadi. Taek na susito tunasanga pak basanta. Maadin bang siya mukun dadi tulino dolo lan attu totemo baatu si balikan na. To dadi dolo mukun tuo lan lino baaru anna to dadi undi mukun tuo siyong perasay agan lino dolo. Ia tunasanga agan dolo ia mutu ayak misa nakakuat katuan na tolino tumukun na parenta aluk dolo siya kabatukan lan kameluan batangkale. Maapenduan na.
maondongan na di saabuk matelan kasalan. Kesisuito, lenduk magasan na tua agan lino dolo belan na bukun di perasai tu kamamiran na lino sola bentuk belo-belona. Apa sitongan na attu ia duka tombukun met tombang lan kakadakean, sia umpatu kasanggangan kale sia tosenga. Naumba susi to tutuo lan agan baaru, katuan baaru ia motu, dilendokan jomi kasalan, di pamalimbangun sia dipandoko sola Yesus Kristus daw bamba suruga. Agan baaru inang pak kamase misa-misan na puang matua. Ia mote tae tau makdin mo si usatuan kalena. Di saabu to ditampa sia di padadilan Kristus Yesus. Ia moto na lama watang umpogau kameloan sia sola katonganan. Mau pak tu di saabu tua baaru belan na dilendokanmu. Sia di pamalimbangun anan nooko sola puang Yesus. Apa sitongan nama banda duka pasanan na belan na latontong usasan kalena. Kumamintu agan katuan na laun pabu utu kameloan susia agan bayo-bayo bamba suruga. Silu pak kaborok na puang. Mau pak miki tamelada mong tampe te usatuan misa kaleta kamawatanganta kapaisananta kadenan na pak barang-baranganta. Sia pasedena anna pangaapan na kamabalon na lino. Kanapai tonton ki di baarui kialo-kialo ketang torki rampo mas sesorang renge siom palaku kamatatoran tiomai olona puang. Amin. Tamas sambayang. O ambe puang lan suruga. Kure-kure sumanga na inde kada kaboro omi mangka kirani. Mangka kitolok talinga. Tenopak na menalainan lan penangki. Ang kipogau isyang kaundang karni te katuan iate. Katuan baaru tiolomi. Ang kitampe tua agan katuan tang situru pa aporeamni. Mangka kan di baarui lan rarana puang kipong Yesu. Ia motola tontong kan neopung matua lama karitutuh lako parentani. Tuo di baarui kialo-kialo. Na tontong kan neo sesorang rengnya. Hanaya te katuan ia te mendadi katuan malaabi tiolomi. Masambayangkan lan atu ia te puang kalingkan nakal katuang ki allo ia te. Panonduk melokan pasakikan pasikambelakan jome ma'rupa-rupa sa kalangan. Angkian karan belo teme sarak katuan pengkarangan na pomalabi sangami. Mintuk rapungkilan alo yete kombongan me pasake pakaboro i opuang. Lingka-lingka katuan na den no pa mi panonduk meloy. Kimalaga-laga lan alo yete sia tontong tuo pa aku resumanga tiolomi. Kumbongan mi tu lalu kamasakian den no pa mi pamaleke opuang. Nakan nasaki corona pamatoto isya pamaleke. Lan lalu kapusakan ben ni kamatotoran opuang. Untam mo'y maarupa-rupa agan katuan. Kabuduka lang pamatotoi. Lalu agan kamasusan pakatanay. Lalu kamatuan pamatoto opuang. Lan ungkure sumanga ikirangan na umuro. Maarupa-rupa pa kamasemi na tarima. Sundun ni opuang. Nayete kurean sumanga di patutun diolomi. Benda di kurean sumanga. Maabaw busarungo diolomi. Pasak ito maaparentaki. Ben ni kakinan lan aloyete na parentamelo kan situru pa kaboromi. Kipo manaman ni te kami to buda lalu tondok. Pasake-sake mo kanopong matua, rinding palakan. Pasikambelakan jumi saki corona. Pasake te memintu utommi. Tumarasan untangaran ni. Umbanakuan na yate saki corona. Malaylam ya lala ki solanasan. Kipatongan kumua, kamu makuasa lan mintu na to.
Ia mo te tukurean sumanga pangandoki o puang, pa di pagardi kasalangki, tarima kan turang pemasambayang, lan puangki pongisu to nakatuan. Amin. Inde tentu kami nomban, kure sumanga lako kita sola nasang, salama umpatarwa agan katuan lan alo yete na pamatoto ki puang. Salama lako kita mintu masola nasang.